Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Bor kubumi, yong ka asam, dekam jubor ya ka chnong mukro, wato dahap ko hapo ka polis jrigedang apus, yong ka asam. Iwani hini upencia wa ka Dorbal Shino Mukro, West Jaintia Hills District, kalakentaj mardor ban pediang ya kasong pisa, balapan penado u menteri rangba ke jela Asam, u Himanta Biswa Sarma, ban a shikilong yeng jong kisangot ki balado e ya kejim, ha kejingsha senrait kuli, ha kipulet, bat kinong teri tenat klau, jong ke jela Asam, ha ke arpu arterik unai wieng arjar puar, ha ke Shino Mukro. Ha kejingnya keren bakilat patai kubor, u wahe shnong, jong ke Shino Mukro, u ba Hamboide Sumer ulai tu bakajing kentat ya kani kasong pisa na kasorkar Asam kadai ke bala menjur lang daki bahayang hasam jong kisangut kilanon kibala sya dekat jubor ya kajingem haki kuli jong kipulit Asam bor kubumi yong ka Asam dekam jubor ya ka chnong mukro wato dahap ko hapo ka polis jrigedang apus yong ka Asam iwani hini upencia wa kamu kro umem hap ko cepo kejrigendang police post Henry hap ko hapo kenat yang police station West Jaintia Hills District kat kam gi umi cikot kubor bat ki news ku wada kelam ucip isar yong ka Asam naga benda kapisa yo usu cha gini kilong yong ku yang ina kaliang kecnong ida percaya juri ya gani kapisa ko waka sorkar Asam damang ko kamasanlak uwi ti na kaliang chnong idalele wom pediang ini ya gani kapisa